Khurumzari. Arthritis, diabetes, amadi ahal oisilapana maram oiga akhoi khongi saruk habdi hip tagina khongi khongpa khongdon bawi saruk sida naba. Khongi tang si chikpa naba tauba. Khu dagina khugi makha thangba parts da naba chikpa tauba. Adi khongji pangan yaudaba. Khongji lebak da thaba matamda naba. Khongya saba. Hakchang noibajisu maram amani. Sagi akhoi hakchang ki body weight si khongs na balance tawtoi na hakchang da noiragadi magi weight to balance tawna hona bada khongs da tainarba sidana tana akhoi khongi saruk si yam ka hena sizinaba mi haibadi magi nongi routine jida magi thabak sapani khangde pochai leini khangde gari ni kya sizina da mi khongs da dum samna da lamsang sabba mi adi nupi singsina ayuk nuthil numida kitchen jida dum lepaga hojika di chawon thongna reko adusu maram amani nupa oigera nupi oigera yumgi thabak oigera office ki thabak oigera matam sana lepaga thabak tawba ko mi singsi tung poina sum tawlei targadi future da khongi any part na bagi ko sigi problem se dum lakali aduna koi hauji khongi part habdi hip tagi hawrga khongi khongpa khongdon si phawgi ko saruk sida kanaba habdi e khongde henga hanaba khongi tang sing mapangan kananaba amadi khongi muscle amadi nerve sing mapangan kananaba exercise oina kar tawminasi ahan bada khong ani ji mang of the thing thoaga khuchina smaina maninda thamaga support laraga phambirani the khuchi smaina maninda support laraga phamji why haiba taragadi khong ji ko na maning of the thing tharaga habdi yanglen ji wall ki support phajina laraga sigi exercise edum tobo kesu kaide to ihan han bada koi khongsagi practice hana tawgani ahan bada sor ji sang honjilani sor hondokpa matamda khongsa jing smaina Heksin bigadaba. Sor honjinba matamda thadok pirani. Sor hondokpa matamda heksin gadaba. Sor honjilani. Hondokpa matamda heksilani. Sor honjilani. Hondokpa matamda heksilani. Sor honjilani. Hondokpa matamda heksinba. Smaina round manga tara traunga kun isagi ngamjabi sangda tawbiro. Aduga aroiba round amada smaina thexida tang maintain to be normal breathing da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 release sina khongsagi practice hoji akhoi mu khongjeng gi practice am tawani ihana sori sang na honjet berasi sor hondokpa matamda khongjeng dagi khong smaina mawamda thekthara ani sor honjinba matamda tunglomda yaring khai am thekchinba sor hondokpa matamda mang honjinba matamda tunglomda sor hondokpa matamda manglomda thektharani honjinba matamda tunglomda to sigi practice tawba matamda khuji ismana thangalapsu yawuni do yari makai khuji lebakka thengnaba ngamnaba honabiyu sor hondokpa matamda mang honjinba matamda tung hondokpa matamda manglomda thektharani honjinba matamda tunglomda smaina thekchinba smaina ko isagi angami changda round manga tara traunga kun tawba matungda round amama maintain to bigadaba ko manglomda smaina stretch tawraga second manga tara normal breathing da lebiro 1 2 3 4 5 tunglomda amuk 1 2 3 4 5 then relax home ngakang smile phangtoga relax the view mathangi sajen asina khongbi amadi khongsa lemholba khongsa jingji opposite side stretch toba samna haribada khongbi jina makha khongsa jingjina mathak sejang haktang stretch tawrani 1 2 3 4 5 ujina mu khongbi ji mathak khongsa jingji makha dasmani 1 2 3 4 5 ko mu opposite side khongbi na makha khongsa na mathak 1 2 3 4 5 ko khongbi ji na mathak khongsa jingji na makha 1 2 3 4 5 smaina khongdi nama tawgi harsu yai
नत्रगा अनिमक पुलप तौगे हाइसु अनिमक तौगे खितंग कंफ्यूज चप्पिने दुना खोंजे नाम नाम ओइन तौबिरो अदो सिगी प्रैक्टिस सी हान बाहुलकपदा सिगी ऑपोजिट साइड ता सत्पसी खितंग वाबने दुना खुद की मतेंग लौगा हाबदी खुद अमर स्माइना खोंबी जी मथक स्ट्रेच तौरबा तो खोंसा जी खुद खुसा जी स्माइना तौरगा मेंटेन तौरसु याय को स्माइल तौबिरबा सेकंड मंगा तरा लेबिरो तो मुसी ऑपोजिट साइड ता मुक स्माइना सेकंड मंगा तरा द सिगी प्रैक्टिस ना कानरी सी खोगी खोंबी जी की सी मथक की पार्ट से नाबा को खोंबी जी स्माइना थेक्थर यो मतम से स्ट्रेच फंगनी अदो खोंसा सिंग सिना स्माइना मांगम द थेक्थर को मतम सिगी खोंगनम की पार्ट से स्ट्रेच फंगनी अदो खोंग सिदा खोगी खोंग की सिगी साइड से नाबा को सिदा नाबा अदी सोंग की साइड से नाबा सिगी खोंजेंग नाबा खोंजेंग की सिगी मनिंग की पार्ट से नाबा मिसु लेदना को सिगी पार्ट से कोई निगांग व फंगदा अदी स्माइना का थेक्थिंग बदगा याम स्टिफ ओइबा खोगी उनसा जे सेगाय दो मानगा तो वे यावबनेबा अदो अदुगी प्रॉब्लम दु लेगदी सिगी प्रैक्टिस मयाम जी पुन्ना तौबिगदबा अमा खतांग तौरगदी कानरोय सिगी खोंगी प्रैक्टिस जी पुन्ना तौरकाना सिगी कानबा फंगनी को सिदा प्रैक्टिस अमा लेरे मथंगी प्रैक्टिस असिदी एंकल रोटेशन को खोंजेंग जी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राउंड मंगा मंगा तरा तरा लेबिगदबा अदो सि लेबा मतमदा खुजे थांगलकपा यावबनी अदो खुजे मखादा दुम थमगा तौनबा होनाबियु 1 नॉर्मल ब्रीदिंग दुम तौसी 2 3 4 5 स्माइना राउंड मंगा दगिना तरा अदुगा मु हंदोपिरो 1 2 3 4 5 सिना एंकल रोटेशन रिलैक्स तो मथंगी प्रैक्टिस असिना मु को सिगी खोंग खोंगम से सिदा नामगी कानरकनी खोंग सी उन्ना स्माइना थंबिरबा अदुगा तपना स्माइना खोंग पाक से समजिनबा ngमदबा होनबिगदबा अदुगा मु थादोरपा समना हाइबदा सोर जे हाना होनजिनबिरो सोर होंदोकपा मतमदा स्माइना खोंग पाक से स्माइना समजिनबा ngमदबा होनबिगदबा तो सिदा याम नारगदी तौबिगनु अदुगा सोर होंजिनबा मतमदा मु रिलीज सोर होंदोकपा मतमदा जॉइन तौरनी होंजिनबा मतमदा रिलीज होंदोकपा मतमदा जॉइन तौरनी होंजिनबा मतमदा रिलीज माने राउंड मंगा तरा तौरबा मतुंगदा ngमगदी मेंटेन तौबिरो को ट्राई टू टच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 release and relax को मथंगी साजेन असिदी एंकल मूवमेंट इन एंड आउट खोंग स्माइना फाक्टोक पिरनी सोर सानो होंजिनबिरो सोर होंदोकपा मतमदा खोंजेंग दगी मनुंगलोमदा थेक्चिलगा खोंबीजी लेबा मखादा थेंगबा ngमनबा होटनाबिगदबा अदुगा सोर होंजिनबा मतमदा मु रिलीज तौरनी होंदोकपा मतमदा इन होंजिनबा मतमदा आउट होंदोकपा मतमदा मनुंग होंजिनबा मतमदा मपान होंदोकपा मतमदा मनुंग होंजिनबा मतमदा मपान अदो सिगी प्रैक्टिसिंग असि नॉर्मल ब्रीदिंग दा दुम तौरसु याय सोरगा लोइना अखोइना खोंग कुसी नोंबिरगदी को सोरगी कोइगी सगी ब्रीदिंग रॉन्ग ब्रीदिंग प्रोसेस हाबि लाना सोर होंजिनबा होंदोकपा तौरदु दुम सुमथोपा ngami गी लंगी कैपेसिटी सी को हेंगत हली अदुगा कोइ सोरजे नियम चुमना होंदो होंजिन तौरगदी कोइ कोक सी पोथाबदा मतेंग पांगी अदो सिदेइदा भरम चली नुंगाइते हारगदी नॉर्मल ब्रीदिंग दा हाबि नॉर्मली अखोइना सोर होंदो होंजिन तौरिसिदा हाबि प्रैक्टिसिंग जे दुम तौबु याय को स्माइना सिगी प्रैक्टिस इदा राउंड मंगा तरा तौरबा मतुंगदा को राउंड अमदि मेंटेन तौबिरो नॉर्मल ब्रीदिंग दा 1 2 3 4 5 को स्माइना सेकंड मंगा तरा लेबिगदबा मथंगी एक्सरसाइज असिजु खोंजेंग जी रोटेट तौगदबनी हाबदि एंकल रोटेशन नि सिदना खोंग नाम स्माइ थेक्सिलगा खोंग नाम जी खोंग अमगी फैगंगी मथक स्माइ थमदबा अदुगा खुदसिना स्माइ खोंजी पाइबिरगा एंकल दगी स्माइ रोटेट तौगदबा नॉर्मल ब्रीदिंग दा 1 2 3 4 5 स्माइ राउंड मंगा तरा लेरबा मतुंगदा मु हंदोपिरो 1 2 3 4 5 स्माइना राउंड मंगा तरा तौबियो सिगी एक्सरसाइज ना कोई खोंजेंग दा
कानाबता नतना सिगी खोंजेंगी मनिंग साइड अमदी खोंगनम सिगी जगह को अदगी खुनिंग नाबा अदगी खोंपाक सिगी सरुक्सी नाबा को सिगी अनाबा सिंगसिदा कानै खोंग अमगी लोयरगा अतोप खोंगी मु चमानना तौबी मथंगी प्रैक्टिस असिना नी बेंडिंग सिना खोगी दला अनि को स्माइना चुमना फंबिरनी खुसना मनिंग थंबिरनी खोंग नामनि स्माइना खुदिगी थेक्सिन बिरनी अदुगा अमुक तिंथोपा लेबाक थेंगंदना अदु सिदा लेबाक थेंगंदबसिदा नाय हारगना स्माइना लेबाक दम थेंगा थेक्सिन बिरनी अदुगा अमुक लेबाक थेंगना स्माइना तिंथोपिबा तो ngमगदी खोंग लेबाक थेंगदना को 5 to 10 rounds repetition तोबिबा को स्माइना normal breathing 1 2 3 4 5 was mina 5 to 10 rounds repetition normal breathing the tobi makha sa tharak ko ina mathangi practice asidi butterfly ngamagadi butterfly si khong ani punna tawba smile khong pak si samjin halani ko tuga kusajin smile interlock torga khong pak si smile pai biraba yang lenting na phamaga khong smile round tara kun kuntra nifu yang khai phawa ngamagadi nombi ba the says the khong ani tawbisan na ai natraga ngamde haba taragadi khong na mata ngam torsu ya khong na ba smile ting thok biraba ado khong sigi atoba khongi phaigani mathak thamaga tapna tapna smile nombi ba aduga ngamagadi smile thuna dum noma su kai su kaide ado khong mathak thambasi su nuai ti hagadi khong makha da thamaga up down ngamagana sigi speed sida dum nombi ba smile round tara kun kutra taro matungda atoba khongi zu tobi sajen makha satra ko aina koi ji hipaga practice khara tominasi khongani smile punna konsin biro khusin hamsangi saita kuba se upor thamani si khongjengi amadi khubongi exercise ni normal breathing da khongsa ji thagalaga ko khongni ji smile lepa se the second ahum dagi na manga phagole biro aduga amu khongpa ji thadaraga khuning ji amu haigalakpa se ngatang lepi phabi thuna smile thada da bhaga lepaga si stretching ji feel to biu ali khongning ji smile nung thadarani aduga khongdong nung thagalakpa ngatang lebiro thadharani adi khongning ji nung thagalani ko khongning ji makha aduga khongdong ji nung thagapigadaba sumaina isagi agam bichaunda round ko tara kun kuntra adu phawa dum tawbiya hojikna amu khong ani ji sumaina punna konsin birani khuchina ko sumaina kubasu upakhakchang gi side ko khong ni sumai thagapiro khong ani ji punna khudigi sumaina mathalunda mai tingkhatpe kadaba aduga amu konsinba ko sorga loinana tawsi sor honjiba matamda mathak hondokpa matamda makha honjinba matamda mathak hondokpa matamda makha honjinba matamda mathak hondokpa matamda makha sumaina round manga tara tawba matungda round ama maintain tawbiro mathakta tingkhala thamani ko ngamagadi khongjeng dagi khongi sumaina thekhabiro ado se is ko yamna nuwaiba stretching ama phangani maintain 1 2 3 4 5 relax hojina abu sigi position jida hip rotation tawudaba khong nam smai thagapiro the normal breathing da ko hip is minor rotate tawudaba 1 2 3 4 5 andopiro 1 2 3 4 5 sumaina round manga tara clockwise anti-clockwise da sigi practice it of you khong amagi lorga amagi mu chamana tobikadaba aduga sigi practice is a khud ki position jis minus side ta thamasu yai minus ting thoga thamasu yai natragana khud sis minus kusa jis interlock lorga ko ki makha da smile thamaga sigi practice edum tobi yai sina hip rotation mathangi sajen asigi maming di alternate toe touching sigi position jida khud si minus side ta thamasu yai ko
ꯂꯦꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯠ ꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯠꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯈꯣꯡꯄꯥꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟꯁꯤ ꯊꯦꯡꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯡꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯒꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯞꯅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax sumana round tara trauma kun isagi angam bichagda tawbiro to ngaktam relax tawbi ado sigi sajen jida alternate tawbujida nungaite haragadi khong na matang hana tawbiba sumana 1 2 3 4 5 sumana tawse khong na amagi lorga amaga tawdaba do namagana alternately sumana tawbirani adu atopa variation amana khong ani ji punna tawdaba khong ani ji khongpa amadi khuji sumana join tawraga thamani angala ani aduga khongdona dang lebak ji thengdaba ko pun tarsi 1 normal breathing da 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aduga any practice da khong ani punna tawbusida ko waba nungaitaba lerigadi khong nama namagi tobi samna habada sigi practice da khong ani sumaina hagathana tawbusida wai haba taragadi khong nama sumaina kolaga thambiro aduga khong nama sumaina 1 2 3 sumaina tawsu yai aduga sigi atopa khongdi konsinba nungaite haragana ko sumaina tingthoga tawsu yai khong nama namagi khatang ani dawga nungaite har any practice da ko sumaina leire after relax tawbiro aroi boina aikoi buzik butterfly amuk tawni koina phamaga butterfly tawbudu ko hippaga ju tawsu yai sumaina khongpa ji samjin halaba aduga khutki position jina ngasai gi side ta sumaina thamba natraga koki makara thamdu mai thamba yai sumaina thuna ko fastly tawge harga su yai natragana slowly up down up down up down sumana round tara kuntra ko nifu yankai mo tawraba matungda katang maintain tawiba khud ani je sumaina paiga phakto piraba ko aduga maintain tawiro 1 2 3 4 5 sumaina second manga tara phakto ga maintain tawraba matungda savasana ngakang minute manga tara relax tawi ngasigi practicing asi koi khongi sarug habdi hiptagina khongi khongpa khongdom sigi jaga ste any anaba any complaint leragadi ti changla ya tawiyo adum khara makhai kanagani khongi sarugsi nadi nadriba ado isana di khangjaba eji we khara heli natragana koi khongi sarugsi yam kaina season habdi yam kaina lamsang chani natraga lebaga batam sana koina thabaksui sumaina isana khangjaba leragadi tungda khongi any problem laktanaba hawitagi hawna sigi practice singsi adum nutigi tawbu yare